khubor ki bapenya tungin pet shwai ki mat ki bakongsan. Kajing Java Snoopsi, nakajing kher ulap ba ha Kishtwar ha Jammu and Kashmir, lapan khan ni kila jing ai jing arab ba jing pelat im. Play UMLA ke South Shillong uba Sanbor Shulai ki project penroi repair. Kami banyak ke Menteri Ketenat Kekuat Kekya ke Dr. M. Amperin Lingdo ya ke jing penkre ya ke Maternity and Child Hospital Hanong Stone Civil Hospital. Bat penlong ke MEGHALAYA Kho Association ya ke jingjit nong ilek kai hakash nong kinshi ha East and West KHASI Hills District. Ki khubor ki babanya. Kajing ther ulap ba ke bashir kai kala lin shop ya ke shnong Chisoti ha Kishtwar District jong ke Jammu bat Kashmir. Kabala penlong ya ke jing shlei kabala shim duna ya ke hendru phongut ki mensim brio. Pin mensau ia palat chispa ngut bat kabala penlong ya ke bun banja ngai. Ki kam ai jing rap bat jing palat im ki dang ya chekman. Balayalam da ki shipai ki NDRF ki SDRF ki pulit bat ki bor sin shar shnong. Menteri Rangba ke Jela Omar Abdullah ulet jengo ya ke Jaka Basyakta ban kemi benya ya ke Jingjulor. Katba Menteri Rangba du keri Narendra Modi ula pentikna ya ke Jingkershan Bapura na ke Sorkar Pedeng. Menteri ke Sorkar Pedeng Jitendra Singh ru ulalet jengo ya ke Chisoti ban shim jingkya halor ke Jinglong Jingman. MLA ke South Shillong ba Sanbor Shulai ulaple ki kampen roi repair menta ka sngi ke bapin bahai ki jingtei bat ki jingdon kam ki pat ba akathan Hamadan Laban ulaple ke surok balashna themai balabai tingka na ke SPA scheme ke PWD arhajar arphoi hadu arhajar arphoar ha ke jinglut ke ba prapholai pon henyop holai lak tingka ha ke ni ka sngi lawan bane shimbenta do urang ba shnong uba lost sun ki officer ke PWD bat ki dekot jong ke dorbar shnong. Uba shulai ulaple pat ba ru ya ki pankhana pat ba bat ki kamera satjan ha kinjat football. Balabai pisa ling ba ka Swachh Bharat Mission arhajar arpholai hadu arhajar arphosau. Kini ki jaka ki thumu ban kirshani ki longkme ki bakamai jakpo ling ba ki kam satjan. Nalor kata laple pat ba ru ya kawai ka surok ha kinjat football block A. Balamang na ke SPS scheme ke PWD arhajar arphoar hadu arhajar arpholai ha ke jinglut ke bahasan pho hinyo lak tingka. Lawan masa Prakash Dharma lawan Bipen Perlahan gila balik lang ba may pero basong balik jungo tingin yo halaka juga ne ngin yo ko start round kabana kali na Robert Stone shani jo le committee hall kada ka trekking park pulau basong to siapa ba kada ka second phase juga surok ngilayo sanction ba ngatai barang do umno na kali ng PWD ba ki kontraktor na bukan ang slap kumne see by September first week in Selangor. Menteri Ketenat Kekuat Kekya ke Dr. M. Amperin Lingdo kalalet jengo ya ke Nongston Civil Hospital ban kemi benya ya ke jingpen kre ya ke Maternity and Child Hospital MCH ke Bansawan. Lasindran lang do MLA kethan uba Gabriel Watlang kani ke menteri kala pinpau ya ke jing songhun ya ke jingpen kre ya ke MCH bat kala ya kendo ya ki nongtrei ke Kot Kekya ban lum ya ki jing ai jingmun. Kala banjur basisien ba ke MCH kala tre kampura kan pinla ban pinbha ya ki binta sumar bakongsan kum ka jingpang TB ka dialysis bat ka jing sumar ka jingpang bampong. She sent back ke MCH kalau long fully functional nilala ban pet kumno pada ban penbha kini ke hospital civil nomor ki babong ki departments ki don tam ke shani ki don tam ke active tuberculosis ward ki don tam ke active dialysis, ki don tam ya ka active cancer attention. Te lada la ham relief ya ka space hang ni menta da kabalik sa MCH te kamut kala kamba mo. Kajing rakhis ngi latlut ke bahnyo phokhandai hadisi pak tura kalakut no da kajing sakhi ya ke mensi mitrelang kajing seng kam seng jam bat kajing sarong ya ke kolshor. Hakatiga singi lapin iya ka mini bazar ka balaya shimbenta da palat lai phongut kinong trekti bat kinong seng kam seng jam.
Balakershan da ke prime. Hakani ke sengi lai shimbenta di kiriu pau khamat bekentup ya UDC ke West Garo Hills u Vibhor Agarwal u SP ke distrik u Abraham T Sangma happening ki wepat. Ki jing rakhe ki bakongsan ki kentup ki jing draw dur ki kam shnakti ki jaka di jing bam ki jing ruai ki jing elek kai bat ki jing penbernya. U Agarwal ula banjur ya ke jing don kam ban pindon kam ya ke jing lat lut ban kintiu ya ke im lang sa lang bat ban yele persha ya ke jing le ben. As a part of the event, we had organized a very grand program in DC Park Tura, which we also lovingly called as the Scotland of the East. And during, in fact, the event that is being solemnly observed and gloriously celebrated here in Tura. And as a part of the Independence Day celebrations, we have a lot of activities which we have arranged today in DC Park Tura to keep our community members, to keep all the citizens, the loving citizens of India, and so to call our loving citizens of Meghalaya and West Garo Hills intact in the celebrations of Independence Day. Kanong ba shalong kaladap da kajing sungu idri hinin kasingi hakaba kinong shong shlong kilaya lumlang ban rakhe ya kasingi latlut kaba nyopo khandai jongkari India. Hadin kajing rakhe kabala penlong da ka sarkar kipat ba kilatut shekhendai lat kabala penlong ya kajing long jingman kabadap da ki jing ruai ki jing kawe ki lama kari bat da kajing kemen. La sya'ru ban rung pat ba haraj bhavan kabala kringi kipat ba ki bathrang ban yishim benta hakatigasngi kabakerpang. Ki kena bat kirang ba kumju ki lapen her ki lamari da kajing sngau sarong. Kat bah kendai lat lapen long ki program ruai bakerpang balapen bed da sarkar ban rakhe ya kategasngi. Ka District Legal Services Authority West Jantia Hills hakajing lang bat ka Jantia Hills District Bar Association kala rakhe ka sngi latlut ka bah nyopo kendai jongkari haringkat ka jing rakhe ba ipo ipeng ha phalau jong ka district bat session court. UNA Khan District but and a session judge cum chairman jongka DLSA ulapen here kalama jongkari but balapen bot sa ki jingruai edri ki program hakani ka sngi ki kenthop ya kijing ya marathon ka basaw kilometer ka jinge kop tantelai but ka fashion show tenrai ka bapen inam de ki ram tenrai kaput katem ban pin sultanat ka balai shimbenta de ki small town roots revival ka badai ki kinhun tem na joai klanang pin shongkun ya kani ka jing rakhe. Kalan pot hadauki lasaki ya kajing rakhi sngi latlot ke bahnyo pu khandai jongkari. Kebawan lamlang ya ka tenat trikam jong sarkar pedeng bekenthop ya ka Land Port Authority of India, ka Bureau of Immigration, ka Border Security Force bat kipat ba jong kashnong. Hakani ka jing rakhe kaladon ka jing thung ding hakajing trailang bat ka Regeneration MEGHALAYA project balapin trikam da ka Earth Tree Enviro Private Limited Shillong. Lapenlong hakamra penlong jingalang jong kalan pot. Yakani kajing rakhe lapenya du Dr. H.H. Morman. Haba ay jingkan hakani kasngi UTC Chako ubadai u Regional Administrator Kalan Port Authority of India dauki ulapen pau kajing kermen ba kajing trailang bat ka Earth kanyarap banpin keladur ya ka katleng syaki jakai bajerngam. Kadaihi Sports Club Minsngat kalong kaladu hakajingile kai final jong Kalumpung Independence Day Cup Under 17 football tournament. Da ka bapendram ya ka Lumperto SYC Mitmentru da Arla North. Hakyang nang ba Stadium Jowai. Ya kani Kalumpung lapenlong lang da ka office jong u Deputy Commissioner West Jantia Hills, ka District Sports Officer bat ka West Jantia Hills Sports Association. UMLA kathan uba wailat Miki Shilla ula ai jingkren kaba ai mensim yaki dakaba penslor gi samlano ngele kai banyai beteng banyele kai bha bat ban mi khmat ya ka district hakirinsan ki bakham he kadai hi SC mensngat kala yora ya ka trophy bat ka khusnam da ka pisa ka balong lai phawajar tingka katba ka Lumperto SYC mi mentru kalawan baar kala yo ar phawajar tingka. Hadin ki post nem jong ka jing pensange ka jing le kai siat khnam kalawan phai biang Haribhoi district ka bapin pau ka jing kermen bat ka jing pin yo lat thamai nak benta ki nong le kai ki bedang khe dangsan ka Archery Association of Meghalaya kalapin long ka jing ai jing hikai bekerpang nak benta ki samla kathan
Da kejing temu ban itu iki samla ki bedon sap ki belak ban mi khmat ha ke jila Meghalaya ha ke National Games bah laipo kendai ha usnam arhajar arpo hinyo. Ke Archery Association of Ribhoi bertemai kan trekam hapok ke Ribhoi District Sports Association. Ya kejing persang ban wanra abyang ya kejing siat kenam lale dikinong siat kenam ba paunam kata karisha siimli bat ka streamlat siimli. Bat ya kejing ai jing hikai on yalam do ukut jong kejela Imam Bahadur Gurung bat Jag Prasad Thapa. Scout ya archa Ribhoi kejing bom dan dikinong trekam kenika Archery Association ngilap nang kalaya dan mata isi mekaneka kabu dan simbiang yang kena ke archery, laban taban terkere ya ke national game jongi ke balai pendai. Sibun kena samla ke selaman wan ban simik interest nam ta kena ke jing guys ni nak association bidon ke jing kermen ke ba crown ya ki kena ke jongi begini le kai ba begini nikmat nak kedong Ribhoi jongi nang kom nak step hidup info ke national level. Ka Meghalaya Kho Association kala pinlong ke jingjit nong ile kai na kebenta ki kena shenrang bat kintei hakash nong kinshi ha Eastern West KHASI Hills District. Kani ke jingjit nong ile kai kalong ban itu ki nong ile kai ki batbit bat ki badon sab ban pinmi khmat ya ke jilla Meghalaya ha jing ile kai Kho ha ke National Games arajar arponyo ke ban sawan. Kabalong kasin ke beningkong ya ke jilla ban yeshim benta ha kani ke jat jing ile kai ha ke national level. U Presiden uba Aibandri Kupar Siimli ulakdo batang ki nongele kai ki baladon khatsan snem karta bat shajrong ki ban shajit. Bat kitu ki bala shajit kin hab ban yorung shaka jingjit nongele kai ba khatdo ha unai lor. Ulapin pau ke jing kermen bakin don shibun ki samla ne keleng ke district ki ban wani shimbenta kadang ban yarap ban penyo ya ki kunhun ke bakhlan bat la ban yo khur takma. Kani ka trial kadi na kabanta ban penkre ya ka National Games ka banlong ka ni ka state ka jongi host nam arajaro nyo. Hadin ba nakaliang jong ka sarkar jong ka state ka jongi bangkat ru ba di director jong ka sports and youth affairs jong ka sarkar ka jongi ki laai hangi ki state sports association ba ka ni ka association ka jongi kami kaya ka association nakabenta banginyo ban jit ya ki player ki bakan sai haki bidai ban penkre ya kanika National Games. Minta gini pet ke jinglong jingman kesun beneng hatura. Ke jing kriat kalong 40 degree Celsius bat ke jing shit kalong 50 degree Celsius. Ke jing siam ka hau kalong hinyo popra na kashispa. Ke jing hap slap kalong hinyo millimeters. Haba pai pat shenong ba shelong ke jing kriat kalong khat kendai degree Celsius bat ke jing shit kalong 40 degree Celsius. Ke jing siam ka hau kalong hinyo polai na kashispa. Ke jing hap slap kalong pra millimeters. Kat ba hajwai pat ke jing kriat kalong khat kendai degree Celsius bat ke jing shit kalong 40 degree Celsius. Ke jing siam ka hau kalong hinyo po a na kashispa. Ke jing hap slap kalong henriu millimeters. Kalak bandon ke jing hap slap bat ke jing tiet upertat hagi babun ki jaka hatura shelong bat jwai. Shaban poi shobokut jongo thup khobor ni pet yang sa shisien ki mat ki bakongsan. Kajing jaba smuksi na kajing ter ulap ba ha Kishtwar ha Jammu and Kashmir la pentlan ni kila jing ai jing ram but jing peladim. Beliau MLA ke South Shillong uba Sanbor Shulai ki projek penroi repair. Kpi banyak ke Menteri Ketenat Kekot Kekia ke Dr. Anthony Lingdo ya ke jing penthe ke Maternity and Child Hospital ha Nongstoin Civil Hospital. Bat penlong ke Meghalaya Kho Association ya ke jingjit nong nile kai ha Shnong Kinshi ha Eastern West KHASI Hills District. Te parlok katung ila poi shaka bukot jong thup ko bojingi menta jan met hadup ni shamel shai kesingi kublai pi barot.